We gaan naar de telefoon, met de maatje veel les lulu de nee les lo de luas fulma le lua ya al masina le nei ya o a berila o le tu sanga e lua fe lua se fulma le ono fatala vatu le sua fa malo lo tatu li is briso le telefoon le tele maatje veel le o tatu wo li mkafta so fua tatu feilo e ya mkafta so fua ile lofa maleanga le leo le tua i luma nunga i leo tua nunga pira na upu ya i le tausim ya le li i lo tatu wola ya mai so fua ai le manatu ya na e manuia sio wainga o mai o mai lo wainga o mai ya le tinao tamaiti o mai tamao tamaiti Talofa lava good morning in the late out tatu problema Talofa Samoa le vo wa matalia no neta fo wa mai on te ilingi le tato fasangi ma le tato taulanga i le tua e pe ona ve ai le ona pa ia le li ia sa fai ma o tato wo si taulanga ia e avatu le tato fa aftai ia o si fo le tato taulanga le vale nei ma le tua ia mai se o le talo sia o faiva matiute o le a fa benao na fenga iai i le ia so le uta ma le tai ia mai se le fo i ona i fa nau ia onga au te lo na ua fa fonga le tua le tatu taulongosi e pei on tape na ina le kalesia katoliko mai le afio ango fo sanga ai le neitaya fa talovatu o fe fo ise vaenga o Samoa lo e fa fonga mai ai fa talovatu le tutua mo le le o lau to ono ni futia le fo ua tatu mafutatu mai sitemi o neitaya o sipa e fo ile awoli e ona fa wo na fo ile o tatu tala noa ka masani ia mai se fo yo tatu polokalame ia o mahea o na fata onto awa ia nei fo ya sola tuia al tebela wati le uto lus fulu male orbi uto tor tale fitu ta ne fa fonga le tatu telefon mai vai fanu lo no dua i fonga natu ia a o sistem fo ile tama ia ne fa fonga le tatu li potel talo tau tu langa ia a le tatu tala mo tatu li potel tau ia wa fo ia le nei so tatu ia ile nei aso lulu o nga tonu ia ile nei va ia so ia o le savali ia vai o le wati le ia le o koe ia ise ele o toe alu le mu o le lava e anga i bali e lava o le alu aso le alu teimi le o fa atali o so ile sa o tala vo ile ele fa atali le teimi le tangata ele te mi alo tangata tu a fe mai la alu ale te mi ele va pe ai mana o e malo lo fe me lo te mi e so malo lo se ta to amata fatas le ai e alo lo e nofo e alo lo e fat e give up ale te mi le se give up le se fat va talva tu nei fa na mai se o te tasi le fo ua to e usu mai le tao Bangai o ngā nisu e kalesia, ia pa nisu hoi o, ia ma ao fo el mango, ia la lava i le mai asom muli nei o la o le tuanga. Vatalo fatu fo i le mamalu, le vasenga la au avasi, au avtavale, i le tatu. Tunu, lau tau tala le tatu maketi le na i savalalo i le vaenga fatu le pasi. Te lo voi la o le ua tarsia o ne tau i wa i lo o melto tele mai se la fai pas la uta tala tatu vanga na pe a na tel no fo te no te mi e tau tatu ka ko anga ye ka ko fai mele oi o le fa la pis ka ko fa nga o te no fo le fa pe fo ya o le ne fa tel pas ona velo le mo fo nga e te no fo ile aso ato hei ia ai alu pe le o ngai fa ngale le pili na tongi lu tamama lu tina e oi awa o le uto amata valu ia te lo aonga ia tatu wa onga ina o mai aion na mai le al fato fala ingal malo ia e mafu anga mafu ai on tam fai na ia mata le valu le uto fo ia valu mafu anga ma le fa mo le tatu malo ia mau le taimi mawana taimi hoi le afia tua mai tamaiti fai le fe au ma le fe au ia me se ia vave na o tamaiti la ilafo ila inga Malaysia itu
ia ole bo fo se ava no mo o nga faifia ia mai si vai ngai mo mi ai fa na ia woni to pongia ta mai ti ile i tai le te me tu wa ia o wa fa pena ia te me fo le sa tu o le lua tu o to ia fa kwa o la inga ua ma na tanga te fainga luenga ia le ngatana ia o tai au te fo le tu le tai au ina ia woni to ia se va fo le polo kala tele ia me se ia o na ia fianga fa pena i le telefo ia la fainga luenga ba ia le la o tau ia na fitu na inga na ma tele valu tu o le tu la tas te le na taimi valu iwa sulu su tas sulu tas lima i tu la le te o ngai ia na lima i tu la ia pe enna o le family afai tu la le o ngala to wia aba le sia fai tu la pe o malo longa ai lima i tu la le o le o ngai nei fa na la twa ngai la ma tua me se lava ia o lunga university ma va nga maulunga ia ma vasenga ma tu le sulu lo ia pe o ila tu na ia la tu ia i tu la fa popo ia ne mo mi tele nga luenga ia me se o datum ta upu vang fa pena au ni ta la tu mo da telenga ma tengo fiel tau au le tau ia le se va nga fo le tau fa o tu ta ia il ta tu su mal ni ta va nga nai ia se va nga tasina ete yo na te polonga ia va nga tasina ete lo sa loto ai na ma fu hi ona e tu ai la usu i tai uma ia pe fa pena e to fu tanga ta ia male marona fa fita u le to fu tanga ta ia ma isi va nga e ma fu ia ona tu ta ia le usu mal ja wa ele te me te usu mai te fa lo ngatu fe mai lo dino si ola o e tau na e malolo fe mai lo ma fo fa le ai e la unga me nga le fai e vo ila le tau tau so ana fe mai lo ma fo fa si ola le wo fa ya te malolo fe mai le tino le eli ma fo fa o ke fia kama malo si mai ke fe ya le fi no ai te lo lauto e malo ale fi no ale ma fo fa awa ke e fiu o tino e tau toso le mafau le pa wal tala le mafau e mala mo o ki aku e pe ai vo le tala masani ya fai fai me fa longo i lo tino mo lo mafau o ho ile fusia ai fa longo tu e fe me mafau le ai le ftau lo tino fa mai vai ia e fai me fa longo io le ia ta to pi o le mafua fo ina mafua ona e se to fa ila to na fai ni me tu la fono tanga fai nga luenga e ia le taimina na fe mai o le taimi ia vai o waso mai ia maulivi vai nga mo fa pena io na ia vai nga na te anga vai e fai ona fai sa malo longa ia fai lau fa noi fai lau day off ia fa noi le we ala mea ina ia mautino ia e fa pena ona anga ila vai lungo le lenga ile so ko fai ki angi po feo aru ilo kongyo le kula ia bale asole ia e tau na e mautino e ona mafua anga tau ai fa talava tu la fai fa toanga ia mai se la fai faiva ta pena mai fo ia wa ia tulanga masani ia ole la to fo i tamo enga le yaso le ia fai faiva fo le ia fai fa toanga fo la tamo sa o na ia mo al fe matanga voile o fai ma sani il taia le va vu se voile le tamo inga ta ni se maumanga ala tamo el maumanga fe fe hoi ai fa mole o galo la le pia la tamo ngana le fe matanga fe fe voile o fi wal fe fe voile le su le avo tanga le la va e fai lang se inga ta lo maumanga mai tawa la fe fe e pe ia o fia sto na i wa alwa fia ula sto na i wole failana ia e lua ko la o ke ia e foi mai e la tu fia ula songa fu e asina na manga o ia foi talo la o te se ma vo fa wala talo fia o ile ma vo fa wala fia o sto na u mai e o mai tu pulanga ia no e italo ngo fo ia la kapi e o lo lesias ia foi lo le vai so ia o le matal ta milusanga le la kapi le afio anga e ila li tu malom e ila male afio anga le afio no o afio le vala utu lo le afio o mai se fa se fa mal se fa mal se fa tu mal tal afio e to fa mal los matia matou o sai
maoni e tau sikoa ai tau tua nā ma o tau awane I whaia le whai tau e whaia o tau mea lea o le tau ta alo la kapi il malai o le tu malo ai tau sikoa kui ukai o le tau angal whaiwhia se umaka alonga le sikoa ngai alua kuro le whale le ise mise a voi le ise to na ila sa ya ru ka fikulinga marika moenga inga ukai maumanga se whaiwhia talo sia ele o tupu ia te oi le nisi o ila tau e le ise maumanga ia pe ufaya mama sali mama usal melna e pe kusa moe ko ingar ka le po malonga ma fau e maumanga le maumanga le lau fa solong pe la usi foto ina pe o la usi to ina ngau la iso na maumanga o la foi foi il maumanga le tai na ina ia na ina talo ma fai ma va pena e usi ko inga malana pe ato ngau ta ala ya lu maumanga tu so si to ina o la tu tua o itai le amo ko no ko inga ko kamo e anga ia ai fa talo fatu tala tato talie ai tal si ai le sa ai asa fo i dise me o ai ma talo fatu la fo faiva ia tau tonalo sa ngole mo ia ai mai se ia o le fo e su inga le tau ba ngam va pena ala tatu se sa to musika le tau o ngalo fa isa malu le tau se po le lava se vai no se me ai mo le tau ia mo fo ia se me ai to men po pa fa yo le sa ia se tamtang sa fa yo po fa vela kamala nga lu tau ia uma e fa le inga ho ile se fa le inga ia le la to malu tau na ta le big breakfast kamala nga ko le sausage o le bacon o le e ia mo le me steak and egg me on fa pena ia o la big breakfast na te uso mo le tau ia la ko sin ka le mo an po ia fa vela lola ia on ta lo le na o le big breakfast at home au te mo le uto lo se fulu mo le minuto ton tale o le tu live fitu mai tato fatunga le ia on tato fa longa le tato li boti mai le official vai tau le peninsula menino
Is by la fa for the chat to report le tau pe on tap le official vai tau per shula per do ya le voi vai nga le tai ao. Le poti le tau no fa wila la fa le to la le tau nei la salolo lus frudo aprila lua felus sul leono wing on the tau. O se vai nga pe ma le ea o tau to nei sauti sifo Samoa bitai. O au su savile le tau polu savile mai sai o loa ufiti ai le atinu. Mai ono au maia au manei timu pu ilunga o Samoa. Ele is fautuanga po le laptingo fa Malaysia mo lau whanua uma le atunu. Au vaenga matu sifo le wha api manono sa e sauta sifo. A le pata sa fata si uma le whanga. Mo le soa wo ni se tipi manei timu pu ale ayai. E ono iaina wila ma whae tili i atu maunga i le hawauli. La so tau la stofi la sforile o le ayai nei timu. Mo le motu sa la fai, sa vai sa e matu sa e sa longa i sa laula matu sifo a vau ia saumfa le alupo. Saute palauli latanga i atu de yafu e a woi ni su teimi manai timu puu e iai e ono iai wila mawhai tili i atu maunga i le a wauli. Awe la voi sa vai inga mo le aso a tablas freile o le ai nei timu. O le talo tau mga te whale o Samoa, talo le tau mo ngā sabi mga te whale. O winga o le tau au sua savili o matau, polu savili mai sae, o lo a fia i pea o ngā sami o Samoa. O ngā te whale ma o ngā sami matu, o matau o le angi savili o le matau polu. Ia e se fulu 5 kilomita le itu la e tasi tesi ma le 5 mita le mau lunga. Ngā te whale mo ngā sami saute o ala savili o le matau polu savili mai sae. Malosi e se fulu 5 kilomita i le itula o ngaru mauma e lua i le lua tesi ma le 5 mita lona maua. O le tebe le tai, o le tebe rei o lo o pe le tai, wha moe la te sua le tai, sifuru vale biru te tere sifuru le tau nei. A o le toi vale biru te hi le itula i 5 i le afiafi o le ato pe le tai. O na toi sua le o le tai le vale biru te tere sifuru tasi i le poa na nei. Le poti la tau pala official vai tau pala manu ia wa foi ia fuanga mata penanga ia la pale fenga i mo le tatu tunu i le nei a salulu. And I te falo ina la univai to mau peta hua te o to mai falo mo mai le talofa oh te o to mai falo mo mai le talofa I say ole nei fefe ua elangona bongi sai ola uva ai ilo ujengata tu mau peta hua te o tu mai falungo mai le talofa oh te o to mai falongo mai le talofa Fia falongo le pa o melo fatu sola le fefele me se mata u pesanga cha u pe yo lupe lungo vanu pasa mo mai o finga cha sunga ngangu ai ika ngamu pe yo ma po fongo stanga te falongo langu ai le ai olo fama potane nga ya u ke muso mamulu au ka fala papa ke fusiro wi manga vama e maulo fusi pa u solo lo mata le piccolo mi chiafi e lei lo e sei si na wa e lei lo e wo na wa yo na wa oh te o to mai
Talofa Otinga Ote amo ese umale mama fa Oteloina Le mafatia matu itinga Tumau beta uwa Teo to mine Falungo maile Talofa Oh, Teo to mine Falungo maile Talofa Oh, Teo to mine Falungo maile Talofa Talofa lava le nei tai au e usi mai alo whaafafonga o talafo mai vai whanua ua tāpenei nā mō le nei vai ngole aso. He le ia whea lava lau whanua o le atinu ue se matangi a wha, talu mai leo lua i aso o le masino o November o le tausanga ua tuana i, po o le amatanga fo i leo o le vai tau sisu leo o leo te mamau ai mai a. Na iei ti munga, ai e le whaatusalia ai ta whenga, ti munga mamafa ma wa inga o ngaunga o le opanga ti ai le atinu o Fiti, New Zealand, maisi atinu o le Pasifika e o mai le so. O i ua wha mausali ai le tari tununga, o le atinu ui le official wa ai tau mana li pote tu ina mai. O le ala foile o le ungani mai na ia utangia tau lava o wha matalanga aloa ia mai i lea i tu tino le matanga luenga, o puna o a wha le natura, ma si o manga, e au o na tari tunuina, ma wha o ngā ina. Ia, e pei ona tuina atu le tātou tropical cyclone au le sa tuina atu whaingo ki tupa tausanga tēnei. Le sa whamanino atu ai le vā i le siro o le tasi, o le ai po le tasi fo ia se whae ono afi sa mbone le whai tau wha. Ma fu mai lea ona o le whatau tonga le sa ia ia le au le ia uria mai ia o ki tupa. Ma wha solo mai le whai tau wha. O le tele o ngā sami mawhanawhana po le vevela le sa ta oto sifo o le vasa o le atu Pasifika. Le la sa mafua ia ona ma whae tutupu mai i vaenga o vevela pe mawhanawhana ia le o ngā sami. Le la sa tu ina atu ai 0 to 1 po le tasi po le lea i fu ia le lai whaasoro mai a leo toi o nai aso ona wha umaina leo le tatou ni i vai tau wha i o le lai le ia se suinga mai le i le valo anga lea po le tala lea sa tu ina atu le au ki topa to sanga o tēne. Ia mao le va ai fu ina li o le ai solo ma le ia turanga umai pe ona malo ia fu i pe sa tu ina atu. E ui le va inga lau tele, ai e tu mau pea le una ia o tangata nu o Samoa. Ina ia sila pea i tā pinanga ia sa uma, awa ele lei lava le nofo sa uni na ia awana i te vevesi muli. I le taimi ua tupo i le whaalewelave whaale natura ai ua tuai. Sasau noa le awhionga ia awha ese Dr. Luteru tau vale, e whaawau pea le ngā ruenga mata i tū ma le longolongo puia li i alana au whai ngā ruenga. Ina ia maua e Samoa ni whaamatalanga sao, o le tau i aso taitasi e fua i ai whaatataunga. O le susunga ia leo tamak Memberi, ua ono nei tusanga o ngā lua i le matata whaatusitala.
Ua whaelo lona tali se pai o le awanoa na ia awa iai i le malanga tu whaatasi e tusi tala Samoa e to lima, a ngai Ausitalia i le waia so taluai. O le ota lo ngā lue o se tusi tala si ni a le malo i le ngangana Beretania. Mo le nusi pepa le sawali, o le malanga watu e te liu mai, o le tasina nei o matatia ua ausia e le asosia tusi tala le atunu u, ina ua moli mawina e tātou tusi tala ma le vasengo le au whaasaralau, le awala o lo whaata moe i le whaiwhaiwai Ausitalia, e mawhai ai una whaau Sofia moe ngā luanga i le poupo wina o le sao whaasaralau ngai sa mo nei. I le whaataranoanga ma talafou mai vai whanua, na whaamatala ina i le ota nisi o vaenga tā ua nei a awa oina mai i le whaamoe moe. Ke le ase le songa ngā maua mai Australia and Makumalanga ngā mako ai, ngā mako mua i Canberra, which is the capital of Australia, and then to Brisbane. E ko aongo le ia kuskala Samoa ngā mako i Australia, ngā mako asi i loa news organizations ia pe o le ABC, 9 News, and many other. What stood out during the trip, the biggest lesson for me, is how much Australia prioritizes the role of the media in society. O se whakaikainga ua o le press gallery ko le Palemengi Australia. It's been over almost 100 years, I believe, they've had the press gallery in Parliament. This gives direct access to journalists, to the people in power, say politicians, members of parliament, and even the Prime Minister himself. They're only a walking distance away from the press gallery where they can do interviews. So the biggest lesson there was that one, the role of media in Australian government. So we were given a tour of the press gallery by Stephen of ABC. We were very happy to find out how much the media can do in Australia, say for example during the parliament sittings. It can get quite busy during parliament sittings, and on normal days journalists still have the opportunity to reach out to politicians for interviews, say whatever topic they like to talk about, sports, politics, whatsoever. So it's moving forward, I think it's a really good idea that a lot of countries could look up to, and I think Australia is setting an example for that. E mana tuna tunga e whaatuwina se urua I kalapu mo whaasaralaunga I Samoa. Na sauno leuta o lea ua maua mea tutia e whai maurua I la asanga, a ngai I le whaataunu uina o le miti. So the new thing I came across was the press club, which was the main reason why we traveled to Australia, was so we can get a feeling of the atmosphere of the press club, and our ultimate goal was to establish a press club in Samoa. Now when I say press club, it's very different from a press conference that we're all used to here in Samoa. Press conference, we have journalists sitting across from whoever we want to ask questions to, and everyone gets their own questions, 1 or 2, sometimes 3. But in a press club, the questions are not limited to journalists. It's open to anyone who'd like to ask questions. It was very amazing to witness this, and I was very happy to see fellow reporters Seuli, Francis Vaingalipa, and Matsau Aina from TV9 to ask questions. I don't know if there was any other Samoans who attended the press club, but in my view, I think they were the first to do so, the first Samoan journalists to do so. And it was quite fitting because the guest for the press club on that day was Dr. Danielle McCullin, who was the head of the Australia Medical Association, and she, at the beginning of her career, had trained here in Samoa. She worked at the Matotua Hospital. So she was very happy to meet us Samoans, and I was also happy to meet the CEO of the press club, speak to him about setting up a press club here in Samoa. O lona whaanonga, ina ia whaataleina ni awano whaapenei. He le ngata mo ila tau o lo ngā lulua I ofisa whaasaralau I le atunu u le taminei. Ai o le anga I mai fo I o tupu langa lalawa ua I eile nau ta inga I le anga luenga le lumanai. Sa whaasoa leo ta inisi o vaenga na saunua I eile ofisa sili o le kalapo whaasaralaunga po le press club a Ausitalia. E whaile mauso le aumulanga, ina ua toe taliu mai. I say we learned a lot from the CEO. He gave us his examples of press club events that he liked, quite the funny ones as well. But to me, he's very experienced. He remembers a lot of the press clubs and all the guests that they've hosted. The format itself is kind of similar to a press conference, but not much change. Of course, there's like free lunch and a lot of guests to invite, not only journalists, but yeah, my idea of having a press club in Samoa, one of the things I thought about
implementing it, is to have the students from the Media and Journalism program at the National University of Samoa take part in this. Now, I say this is because it will be a very good training grounds for them. Na mamuli na whaafetai le ngata le asosia tu sitala, o le polokala mea au sitalia so niai mo whaasaralaunga i le Pasifika. Ai o le ofisa whaasaralau fo'i au sitalia, e le whaangaloina fo'i, lana matanga ruenga le palemia ma le kapeneto lo ngalue ai. I le mawhai na whaamatu o ia mo le amanua e le au maua ua fisoso niai mo tamai fou. Awa le tasina na yusui o le au malanga na tele i nei eilo na sau i tara noanga a noa i le polokala mei au sitalia, ma o se amanua mawulunga, ua au sia o whaau awa ilana tautua i le nei matatau le tusitala, ma le whaasaralau. A o maitawina pea le anga i lunga le whai o evo mawisia mo le whiwa o puna hivi, o le ua whaatino le o onga ai o le whetuwha inga whoi le mtanga ruenga le soifua ma loloina, i awala e toi mata i tuwina ai le ngā ruenga whaasa wino soifua. E amatamai i awala o pui puinga, se i o ila asanga e tali atuai e ala i tonga fitinga. Ua whailoi le pepo whaamtalanga e lua so na whaatino ai le whaamumue, ma na fisosoani ma losi e le whaala putaputunga, o le soifua ma loloina alalangi. O leo maua na awai umale to tele o foma i whaapitoa matausi soifua e le atino u, ma nisi vaenga le matanga ruenga o lo taula mua i le ngā ruenga. Na whaatino le whaamaite i le mautanga singasi tele a tupua tamasese me ole mo tua. O le aunga, te ina iasi itia le talia tona matanga ruenga le soifua ma loloina, i le lave e ino soifua e to tele sa mua e mese lava i whanau, e tele ina afia i siama, ma unga o le ngā singa sere whiwa o puna hivi. Talofa na mo nei vai ngole aso ma ni telefo fuanga o fianga i masio tatou atino o.
Ave hanga le vai le tai na wa suli mo bidu tele ota nei le tu lai fitu na fa fo i ta tu telefone pe ona wina tu lai o telefone na sa fongena tu le sunga ya metawina isa ako ta so vai nga le sa fel vai nga le o ta tu telefone o le fa ma ile le fiva po na ivi po le tenki fiva ya sa le o le la fo e la volta tu tunu o le afia il fa mai le ele fa pe o ia se fa salunga pos fa se silanga walo ia le to ia il fa mai nei o le la vai fa wa upea o no matai tu ia le ne fo i fa mai il fivo po na ivi ia e mafu mai ona le initiative nei o le namu o le so i America lusu tasi nei o le masino a perila i le tupsanga le lua filusu ma le ono o le aso lusu tasi nei o a perila i America i le tupsanga lua filusu funu ma le lima ia le asa tu uai le malo i le te taia o fo le kale si e katoliko ia Pope Falanisisi Pope Francis i le valu sifuru valu i leo na tausanga ia le tausanga le tēnei lua fe lua se fulu ma le lima no inga leo atoa i tausanga talu on tu ua ia e le tai au ao le kalesia katoliko sa iei foi i le na tausanga ia le nei la lulangi e manatu e i funi so i la tolo fa manatu i le so o nisi o whamanianga o le soifua i le ola e ala i tātou a soifua maasa whanau i whamania tele atu o tau a soifua ma o tau a so whanau i le neifo iaso o le tūlanga pio na iai i a le telefoni so ka aluenga no whangasolo le temi nei la whangasolo ngā aluenga le a le tātou mta ngā aluenga whaamsinonga ngā luenga le mta aluenga whaamsinonga le la fo ina whaatupe lava le tātou malo e pe on to fa le ia il tatu o wala fo ile por tatu no fa ile tu wa tatu tavale ilumane o le motor fam sino ia le ala e fa solo ngal wen timi nei ia te lo le fa mo le ia o tu masino uni ile tatu tu tas ia le wa mai le te lo tatu ngal wen lo fa solo ai o si tatu ngal wen ai pe on ia ile ngal wen le ali tatu telefono wa o le so al masino uni ia le umai al masino fo wala se lu se fulu toru fulu le fa solo tatu talolo fo ile wal proclame a tona tatu tasi as toru fulu le fa tu langa talolo e mo le tatu sanga le talaina o tatu official fono o le fono le a fa tu la fono la fa solo temine nga luenga ama na ia wa le fa mo a tole o le tu tasi le o le am fai on tala le avno so seisi lava ia o foi atunu fafo le tau whanongo atu o le malanga mai teleo to telo i la tau. A o le iawa yaso le masina o lo whanga solo ia o tāpenanga lava o le tātou aso mō na itina ia tāpena i fōi whanau wale lofa ia o la tau mea lofa e tuina atu i na itina ia wa fōi ia o la tau aso whaabitoa ia o loma nei ia le sila vaeng ia o le mai ai o le sautina wala sfulu ai se fultasinga solo le fono le a le kalesia e fakasa le via mata il fono masani na itina in fa solo to ile il fontele ia ma fa solo to ala il masino uni o uni il tato tutto tasio unifo ia o le fono le a le kalesia municipal conference ia le vo ia masani ai tausanga tasi o isi la ia va en tele ia le la tatu tilo le vo la nga solo ma ia tato ia tu ni vafo ia il tato tenu wa e mautino lava o ila tau leo la malanga mai usu ngā fono nei ia wa e umane le fono tele ia wala ta fo ina umal masino me ia le la a fa tonu mai ia la tau avanoa e o mai ia e umale o le fono tele le amalu le kale si fa ton cristiano sambo
ia manonofo ia se uma le tatou tuto tasi manai foi le awa manai foi le si o mai si tatou mo mau fa tasi le ona su fa tu sang ile malesi tu o le ato e fo i mai lava ia ato e fa fo i mai le tulanga foi le sa wa i la tu sanga o tea ia mai se la o tatou tu mata o tatou tu nga fa tasi o le tatou tu mata i o tatou fa fianga fa Samoa ia o tatou ia me mo fa pena fa i pu o le tuunga kolula o le pao ia pio o vanga uma ia leo le tatou tuli mata ia i le tatou fa moe le ona se fulu fata usanga ia le tatou tunu talu tu tasi mai le tasi le fevi sala ona se fulu malua o no winga le o se mai fa moe o se fa moe tele ia o le am fai on tatou to e moni mawina ia se vanga ai la le o le si vanga tau e te fulu fa mo fa no ngwa tu to tele ia mene tu to tasi to sanga wote ia mene o le tolo o na mau mai le tolo ma sale aula i le ma prokala me sapu e le Washington nei ia ina ile sunga ia moala ia moala papali i misala tu ai ngene falasi o le mai le al ma tolo o ma to mai ni o ma tu tela no me ale va pe kamalele ia la le ko fa ka o ile te mo si singa fu ale tu to tasi le ona su fa te sanga ia tailo ia pe to ia ele na me ia wa o te min ia o le te pai pa utolo ia vai nga no fu anga fai o tele na pai o meu o foi o pepa tuisi o meu pepa lone o meu mana o le utato te tilo ne vai tau ia o te mia mo na swinga ia fa pena lava isa wa ia lava swinga ia fai on tatu mo mawina ile taimi ma le taimi me voi la on tatu ia nei vai tau ia o le tulanga lena e tatu tele no la spa utol ia le utele on tatu tele no swinga pe o swinga na ia i meo o pepa kuisi ma ia ai va Talofa tu i le mamalu mo pa i o tatu tenu i le ngata o Samoa e fa pena foi so lava stafalo ho ti ai le malo se fa se longo si fongo Samoa le wapi ia i hon tel tenunga ma le manatu ia le naolo o solonga le me uma o le isi va ngata u la foi e fa manatu o le wa vai atu o le wa fa si le mai le tatu mtanga luenga onga amba nu ia le tulango tatou pili ta upu ho io tatou suenga ho ia e moni o le ele i o atu i le tau fai un fo i o le tau sanga i tulang masani ia o le tulanga lava la tau ia e bana ia le vave ona le vave ona fo ona amata i le tau sanga i amata ia ona fanga yoi i le tulanga o tatou pili o whana ua onga ia wao isi a vaenga tā ua tele ia le tele no o atu i teimi o suenga ia ala hukau sa ilipo filme a mo misi pili na i tamaiti ia manea ia asisi lana pia i le tulangalo ia i le tatou whaasara launga na i le tatou i tulau ia le Facebook page am tanga luenga wa onga manganu i na foi vaenga na fa manatu tā ua mo tatou whana ua onga ai o le tebela wati le walu su tol minuta le utai fitu ni tā o i manatu ala tatou se sin tatou wha fianga ia sai foi talanga o le Talofa Samoa i le tā ia le tatou programe Le whainga malanga whaatasi ma le awa Pepe se whaatasi le kapeteni malana awa Swanga of the two Olona suafa Safalele Ifisanga O Samoana Wafo inay mane Olive mata Le tumu tumu Olo uanganga Le fui fui vine Ola rosa for
matala Emma euleke risopoto le fuafuina wala loto wali wale vai posina loto fetu ea wala paanga esili tasi oilo wanganga yatamia se se io alofaga te io ma uamene ia te o fetula pele silio tau I peni na matai mane tele tai loya rasi ole manonga Masusana Isarona Befa Atusa Tusaina Olo Alofa Te fascino mai o awala o le sami loto I see your child my moina le fetu le mayo penina fetu ela mama olo pule oyaita Waleti Solomona Manna upu fatupu alofa Ile lili mauna fonga Peole rosa Wafa apena o umo moonga Sia ufana wile sa olotonga Vetuea Fasino pea ile faula Che io mauamene ia te o fitula pele Silo tau I peni na matai mane tele Chai loya rasi ole panonga Masusana Sarona Pefa Atusa Tusaina Olo Walofa Pefa Atusa Tusaina Olo Walofa Ole te pere wati le tu pi ole ua luas fulvalo minuti le uta ai nei le tu live fitu. Ina nei vai le tai au ia e puli mana tu ia to tele ona ua mautu mai falfainga luenga. Ia ile am tai fu nga luenga nei aso salulu au nga tonu ona nei vai aso. Ia wa le uta tu ia nei la so luas fulua ia ai ole uta mama tau lunga nei va fu nei masina ia nta tu Fato fa foi le a perila. Ia fa se mali atu se tato va ile masino me. Ya tele ia fo io o fo fuanga lo ia masino no mai. Ai o isi va nga taula i o masina nei. Ia o le fa i ngol masina nei la solus fu mo le iva. Le ia le fa mo le fainga pa lonta le tu malo le o vai maunga numero tonu. Ta sina fa mo nga taula i lo ia le masina le nei. Ia ma fa solo toi lava i le amatanga o le masina fo.
ma o masina fofo ile tau selfono pal mene ia o no winga o le isi la tau la ina o masina fo ia o se fa tau tonga o le a fa tau to ai se sui le o le a manu malo mai le fainga palo tala titi le o le tu malon le fa palo ta o vai maunga numero tol ia mana to fo i o le tu malon le ia e se mai lona i fo i fainga palo tala titi i mafuanga mafu mai o lona mafuanga e pe o le suia o le vaenga fa upo fai ia mai i le isi vaenga fa upo fai a wale tele o mafuanga mene yo fainga palo tala titi ina ua fa maunie son ngā tu la fono ho ilele ina ua ave se tangi fa tu la fono se tangi fo ilele a se isi sui tau wa ia ile fa amsino ia e fa sanga isi sui tau wa ono ni toli ngā tu la fono le teimi o fa tino le fainga palota a o le mafuanga la o le fainga palota le tu malo le vai maunga numero tonu ina ua fa ma vai le foi sa vea ma su fono le parlamento le fionga ya Talofa fo ya tai o liceu fiti ia mai il vai fa fai ale HRPP ia ma fa se to lo ua fa ma vai mai ma le tato parlamento ia pe la va o tu la fono ia le fa ma vai mai la ma le tato ma le fono a fai tu la fono por parlamento ia va no lo le lo no fo ta un to fo i fai nga palota le la u ba fuai ona tau nu le tu malo ne vai monga numero ton i lana fai nga filfilinga ia ai o te lo le wa tele na usu mai to tele fai fa to anga stay mi o le tau nei pe mai ata tu telefon tal val ia ona fa fonga le mai mo i le tu lang fo i wa ia ile tatu marketile nai funga lei pe ona awe te fo ile su fo ia 20 pai ia wa fo i sta do liponti ia fa Talofa tu la fo fa to anga o la fo favor ia mo so se ati na e lava o fa pena on fa i tono tatu wutunu ia malo ale un sa ai fa Talofa tu i wo pa ma sa le to na si fo sa mo lu api fa Talofa tu sunga ia tu vi msala tu wainga ina ile fioanga ia o sa taua ile mo tu sala fai ia fa mina fo in fa Talofa tu ile tmai mai lulonga msala tu wainga ia le sunga fo ia mau malo msala tu wainga mse mo ala pali mo la tu wainga ina fa la siu ia ma tu ma o tu ima le ftalinga ia fa so tu lo ba sun tene e pu pakala me fa so lo ile manuia ia mo le mawina ile tulanga le o lo ia ile Talofa langi Talofa langi le sunga ia moala o ia na mo foi la lava no e mai ina i chips fo i talo ina ma to fo ia ma to ti male ma to tele no ia o le si vainga sa mana ia ma to tele no male ma le sunga ia no manu fa quella lo mango se ki ko fo wa le mo le avo le chips talo vo ile e fai mai lava le bau manga o le tangata iyo ole te longo via le mo le chips fo ile le te tofo e fai mai mau manga o le si tangata ia ala winga la lautala ia la alta si ala utofo ia mau manga sta momo ala la fai mai le chips Talofa tu mo ala mal fatu ne vanga o le tai hao ia o le tele yo o vaenga i utapena i lu tatou malo ia mai se lava ia o le fa mo le su fa te sanga o le fa mo tele ale ua matuata pisa le te mini nei tu sa le i o atu i le masina mataina pisa i mene yo o tapena ngol tutotas o le fo ua langa manatu mafina ngalo ia ile tu unga fotas o vai atu fo ia na po o tu mai lunga ia le sa o le telefone vai nu e tonga po la o tu mai lunga le ata ia o la ua toi po lesi le va ia toi vali ia o nei vai ngo fa pena wa o te mine ia te lo vali valinga ma po lesi ngo o va mele u vai e o tu lo masina fo o tau lo nei lunga lunga o la fo o sami tatu va mang nai la ise tatu va ai pe o le al va le alo e
mtanga luengo leo mo le vango tine mu ia mal tatou va le pia maroons ia la ute va aila ua wilunga o le tolo tamauli o la fo ile io o ilunga le samil temine o la fanga solo ala tole ninga ia mase le kulingo le ma ia ala ke vai aku ia la e tau vali fa uma le la e o va al tolo tamauli te le fa pena uma isi va ai o nei temine le ale ta pena nei temile o mo le tatou fa mo le ia a pe o le vo i te vai atu i le sau Amerika Samoa mo mai o le ua sao mai ia va ai lima Amerika Samoa wal tatou fa mo e la va la u mautinoa la va ia la vo la u ta pena mai ai mautinoa manu le tapsala o manu tapsala le sempini tapsanga nei la u ta pena mai ai wal tatou fa mo na i le masino yuni a o le tebela wati ua to luas 5 minuto ton tale o le valu tau tu na ma o le taiao ia le pisa la tele fai mali lo sa ia mai se fo ia ona fa nau ia onga le tu mai le taimi ia fa pena fo ia usa vali ia lo avita vale ia mala ia me ia mauti noa ia fai sa malu le taiao wa ta u tele americana le si ko inga e mai o le me ai ka ua le o le aso ako o le malu ka ka ko isa munda e ta ua uma me ai le aso e ta ua me ai le o le malu ta ua me ai le woli e le sitangata e o ane te mo le woli e o ko kikif o pe fa ina me ai wa wo ye fa so lo wa e le sanga te uban tau samil ta ele umia ne atani se fu a te sami la tani se fu tasi a te sami tu sala o atu ai la voli ia o kile lo la po le ali si tu le si ta unga le ata wai o ma tu fu ile o la voli ia e fa pena lava ia ai on me petile on ta ua tu sisi ai le tu lango lo so fu malo lo ina au sisi lo so fu malo lo ina ia le leima pa leni lau tau maftanga ne ia mauti noa e umielu so ifua umielu so ifua wa e te pela o sto ino o lerman to si ala no so ifua sia to el manu e to angai ai ala ta se ata fa fianga ia wa fo ia le rita ia i le si fongo sa mo le tu le tu ep mana la me fa solo per una gita la me le Talofa Samoa e kuna mai pea e asa oma le fia va ai le fia fatasi e awe suga lo maso ama o la uta kosi se ema nomi lo ti fe moana la utai mane le fili o tama sa o sa ili upolo sa vai maha polima ta uale ai se fuara au o te tawina sa ai lau fahavalea ila upelina Ola susulu mai ile motu o tutuila Kawi oe lo marame te itahu mai o iai e se jiwari o kita lava wakasi tulaile lani jama fau o ia le pule fa
malutia ilona alofa o taola fa'a pe foli maletele o fa'a au so songa
sanga o le rivaga le tai au ina ua tero mai vale wati le tasi wala fa minute o le tale o le valu. Ia, fa malo atu le sa il tatu tunu I faiva mga wenga. Ia, le fo wa betalia. Ia, ina nei tai au, malo le on sa. Ia, malo fo le fai le faiva. Ia, I fe au matiute. Ia, masi fo nei proglame fanga sono. Ia, o pale fenga iai malo tatu. Tunu, ele mai o se so we not to the Rio Tato telephone may vai faru appear tabrain al vang o telephone funginatu ele sunga ya mito ina isa ko ile nei tayao